Pozdrav ljudi, evo još jedna studijska poslanica, još jedna reklamna, ajmo je tako nazvat. Mislim čovjek je doslovno nakon ove poslanice postao poznat, odlučio otvoriti svoj biznis, ajmo ga tako nazvat. Nešto što Split nema i ne znam uopće je li ikad ima, nemam pojma, možda će ovi starija ekipa znat, tako nešto, tako da čovjek je odlučio iskoristiti tu svoju strast, svoju energiju, tu svoju ljubav, to svoju ljubav pretočena na neku vrstu, on ne zna biznisa, mislim, kaže ona stara izreka, ne znam točno ko je to rekao, Zig Ziglar ili neko, kaže šta više ljudi uslužiš ili usričiš, to će tebi biti bolje, a definitivno u ovom našem, mogu ga nazvat, krugu, alternativi, metalu, ko što vidite ovaj moji bas osudi se mu, nisu normalni, čovjek je odlučio baš usrećit pa sve, tako da ja neću puno najavljivat, čovjek za prišivke i prvi distro na, ne znam, pitat ću me nekada, ne znam točno, ali evo ja prvi put čujem za distro za prišivke igdje, ne znam, Srbi imaju Bosanci, Makedonci na juga, ali mi to nemamo, sad će ono nama otkriti, tako da Sina, molim te, dođi. Hvala ti puno na ovo službu, ovo je sad službeno gospodin. Ovo je sad biznis. Biznis gospodin, ovaj put što bi malo lakše, ne moramo postavljati kameru, negdje stoji. Hvala Kada još jednom, spasio se zadnji put, kasnije si išao tamo gdje ste ja ići, a da veze. Namislio si, dobija si 1000 još to pregleda, to ti ja mislim. Odlična reklama. Odlična reklama za svih, definitivno. Ništa. Amo se baciti doma na posao, zadnji put smo pričali o ljubavi prema prišivcima i skupljanju, to je kolekcionarstvu prišivaka, a danas ćemo pričati o tom famoznom prvom distrovu, ili ti ga za ove koji su malo, ajmo reći, koji ne znam šta je distro, distribution, upravo distribucija, raspačavanje, ako ćemo pričati o ovih neki kriminalni rečnik od Aggressor Productions. Ajmo ovako, za početak, otkrij meni, a i publici koja te ne zna, kako si uopće došla na ideju pokretanja distro? Pa eto, u prošloj poslanici smo prilike smo pričali o toj ljubavi i kolekcionarnosti prema pečevima, onda sam rekao, sam sebi bio sam razmišljao sam o tome kako toliko kvalitetnih i dobrih i super hrvatskih bendova ima da jednostavno njima nema ko radit merch kao što su pečevi. Majice, vi možete doći bilo kojeg debila i sprintat 50 komada majica, bilo koji dućan, koji tiskare, niko ne radi baš pečeve. Ja sam to htio pokreniti zato što realno pečevi su teži za napraviti. Je, pa. Jer današnja ova tehnologija, a mislim, dozvoljava za majice i takve neke stvari lakše. Lakše. Ne možeš ti doći samo u tiskaru i reći, daj mi 50 komada woven prišivaka, to ti niko neće. To niko ni ne radi praktički. Dok treba, prepostavljati, trebao ti strojevi za to. Pa eto, tehnički trebao ti strojevi koji su veliki ko pove sobe i koštaju ko novi Mercedes, pa sad neće se baš niko striktno baviti ime, pogotovo u Hrvatskoj ili Balkanu, pogotovo u Splitu, vamo gdje živimo, nema šanse. Do kafića ili živimo. Da tu je kafića. I onda praktički odlučila si, ja moram reći, kanalizirati tu svoju ljubav prema pečevima, prema bendovima, prema sceni i odlučila si samo to reći kako sve spojiti u jedan Da, jednu mišanciju, kombinaciju ljubavi prema samim pečevima, onda prema bendovima i zato što sam htio dat bendovima, ljudima nešto da mogu kupiti prišivke, pogotovo zato što, viš da su prišivci sa opet popularni kad su bili u 80-ih. Mislim, ne baš do te razine, ali daš ljudima nešto gdje bez zajebancije, samo radim prišivke na taj bend, nikakve korporacijske budalaštine, samo originalno sve official merchandise od bendova, tako da... A onda ništa, onda iduće neko logično pitanje u cijeloj ovoj šemi bi bilo kako si došao do naziva Aggressor Production?
Bija sam na WC-u jedan dan i slušao sam Hellhammer i došla mi je pisma Horus Aggressor od Hellhammera, ja sam kao ono, jebate baza ime, ono. I eto, tako sam došao na to ime, po Hellhammer pismu. Znači, zapravo Hellhammer je bila zaslužena, ali zapravo kad pogledaš naziv agresor, to je kao reći nekakva agresija, agresiva, a zapravo u ovom današnjem svijetu okružili smo tom agresijom, ne mislim sad u nekom tom političko-povijesnom smislu, nego doslovno marketing je dosta popularan i sve kompetitivan i sve agresivno i baš postoji naziv u marketingu koji se zove guerilla marketing. Znači to je doslovno bombardiranje i evo po mojem nekom viđenju kako se napravi Instagram i sve to, dobro se odradio taj marketing, izbombardira se, ljudi su dešerali, najbitnije ući taj žrvan algoritma kako ga ja nazivam i onda poslije sve ostalo ide taj prvi korak, prva skala je najteža. Sebe izreklamirati i svašta nešto, tako da ako mene pitaš što tiče marketinške strane, ok, ljudi koji možda ne slušaju metal, možda neće razumjeti na kakvi način funkcionira naziv distrova, ali će skužiti poantu jer, mislim, danas se najobičniji čovjek na ulici razumije u osnove neke marketinga, zna se reklamirati, propagirati, tako nešto. Tako da, ajde, interesantan definitivno naziv, spoja se, ja moram reći ugodno skoristim, spoja si taj metal sa jednom propagandnom porukom, između reda, kako se kaže, tako da, a dobro, koliko je, ajmo reći, ljudi, jesi ti sam uključen u taj distro ili je to neki tim ili kako? Ne, ja sam, doslovno samo ja sam. Ima jedno brata koji mi radi flyere i reklame za Instagram i praktički to je to. Uglavnom smo kad pokušao napraviti peš nekog benda je razgovor samo između mene i benda i nema nikog između. Jedino eto imam tvornicu koja to radi, ali oni samo rade. Ne, kuže. Evo imaš ja, moram reći mini tim, imaš brata koji je ovo zadužen za ove... ali uglavnom kao ja smišljam bendove, mislim ne smišljam bendove, nego... U suradnji? U suradnji, javim se bendu, se bend javi meni po nekim slučajevima, dogovorim se sa njima koliko komada, koliko dizajna, kakav sami dizajn, dimenzije i sve te pizdarije koje je dosadno zaraditi, ali moraš. I ništa, napravi se, dođe i ide u prodaju. Kužem, znači ti, brat, bendovi i tvornica koja to sve štampa, ili ne možeš printa, ne printa ništa, to je uvezeno. Tako da, pa interesantno, definitivno dobra ideja, toga nemamo. Pa, kakav te trenutno odaziv? Mislim, ja mogu opet, kako bih rekao, čak mogu i ja, koji eto, nisam sa tebom u biznisu, ali možda sam primijetija okolo odaziv je odličan. Da, ja ne mogu biti zadovoljniji. Mislim, ljudi komentiraju i takve neke stvari i zainteresirani su za kupnju i ovo raspačavanje, ali ono što mene zanima, a i vjerujem što će gledatelje zanimati, ono što mi ne možemo vidjeti, jer ti objavljuješ, ne znam ja, objavljaš neke ankete, komentare ljudi, svašta nešto. To je vidljivo. Ono što mi ne možemo vidjeti je onakva priča sa bendovima. Šta bendovi kažu? Kakvi je taj feedback između tebe, između ove ideje i bendova? Evo sad završio prvi drop, ošao u prodaju. To ćemo pričati, to je duže pitanje. Prvi band koji sam izabrao, ljudi već znaju i Bezdan, to se dogovorio sa ovim Tomislavom iz Bezdana, on je frontman, ja mislim. Baranašić, on rana oni tape, underground tape, record label, oni Black Steel Worship i oni su prvi pali na pamet i kad sam radio taj prvi drop i što se tiče odaziva samih bendova, ljudi ne mogu vjerovati, znači ljudi su prezadovoljni, on je meni poslao poruku kad sam njemu poslao njihov dio pečeva da je boja pogođena, dizajn pogođen, lipih dimenzija, znači da je to baš kvalitetno.
Znači, ja sam prezadovoljan, oni su prezadovoljni. A publika, zato to smo malo vidjeli, mislim, komentari, komentari su vidljivi, jer ovo što ti pričaš sa bendovima je malo ono, mi to ne vidimo, što ti ne objaviš, naravno, nešto. Ne, mislim. I onda, to mi ne vidimo taj feedback bendova. Da, sve. Koji ti se kao javljaju, to vas smatram da već interesantno publici za čut šta bendovi misle na tu kao ideju distrova i promoviranja samih sebi u konačnici. Tako da, znači onda praktički da formuliramo to još malo, znači prvi release, prvi drop ili prva izdaja, prvo izbacivanje bi, znači praktički Bezdan. Bezdan logo, već crveni border, woven, napravljeno je nekih 20-25 komada. Mislim, to je prva ruka. 25 komada, ošlo njima 25 meni. Njima po gažama i po svirkama da prodaju na fejsu, a ja sam uzeo drugu polovicu i eto, prodalo se, ne znam, možda pola za sada, ali mislim izašli su ima tjedan dana, tako da ja sam zadovoljan, iako ja svima govorim da meni stvarno vamo novci i zarada nisu ono primarna stvar na koju sam obaziran. Ja sam svima rekao, širimo kult. Je, a mislim, čudno je za reći tako nešto, ali ja sam rekao svima, slušajte, meni pare i koliko ću ja zaradio ovoga, apsolutno mi nije primarna stvar. Meni je primarna stvar kvalitetnim bendovima iz Hrvatske dat ovaj tip merča di se rijetko di može nabaviti i to di se i može nabaviti su tu korporativne komplikacije i svinjarije i pičke strinine, ovo je samo, taman sam bija priča sa momkom s kojim radim drugi drop, neću to još odavati, ali bit će uskoro. Ja sam njemu rekao, zato što ja nisam nikakve neka korporativna kompanija sa pizdarijama, sa dugovima. To ja sam samo lik iz Splita koji voli prišike, koji radi svoje za bendo iz Hrvatske, znači ne može biti jednostavno. Ako želite znati koliko voli prišike, pogledajte poziciju, traje pola sata. I da to već svi znaju. Dobro, ali kako ćemo mi, ti opisuješ šta je Bezdan prišivak, ali kako možeš opisivati nešto što fizički nemamo pred sobom? Dobro si me sjetio. Donija sam ti, jer je i on je naručio, pa evo, pošto je tvoj, ti ga unboxiraj. Evo piše Lino, ovdje u plave kuverti, pare neke pare. Postaviš unboxing. Unboxing. Da vidimo mi, ajmo mi vidjeti prvo i peću vam ovdje, na šta ovo liči, evo ljudi moji, ovo je veoma dosta dobro. Sad ćemo to prikazati. No, vidit ćete kamera Kovanka, sad će to sinakon odiliti. Uglavnom, dobro miriše. To je najbitnije. Print je, Vezenost. Print je nešto što se samo nalipi. Tako, evo piše vam ovdje 2024. Bezdan, agresor, uglavnom čovjek sebe da popisao i Bezdan vam ovdje. Pa evo, s obzirom ko skupa prišike već dobrih 15 godina, mogu reći da je ovo definitivno ovako na dodir miks je dobar, na dodir je ovo jedan visoko kvalitetan prišivak i opet uvez, ovo ga tako nazvati, uvez je odličan, stvarno dobar je miks ove crvene i crne boje, kontrast ili kako se, ne pitajte ove iz... Nismo umjetnici, samo prišike su. Pitajte ove umjetnike, neka vam objasnim. Dobra je kontura, dobar je kontrast, dobar je miks ovih boja, crvene i crne. Baš sam odabrao da bude... Ja sam pričao s tvornicom, oni su me pitali kako kvalitetu hoćeš, ja sam rekao najveću, ne zanima me koliko košta, samo daj najveću. Najveću, najbolju moguću. Da. Tako da, pohvale definitivno, ja ću imati one probleme, ja najviše mislim na svome dželetinu, a Bezdan meni dragi sve to, ima njihovo ni Rozi Peđi i Rozu kazetu, ali da su mi toliko dragi da ću raditi novi dželetin samo radi njih nisu, tada ću ja ovo negdje vjerojatno spremiti kad bude našao neko misto, izmislio neko misto
novo, tako da hvala Bezdanu, hvala Distrovu, hvala Sini i da ne misli da samo ovo bilo unutra, bilo još nešto unutra, vam ovdje sad će to vidjeti vidjeti. A, to je poklončić. Vamo nešto vamo ovdje, aha, znači ovo je star jedan džir, kako su se prije reklame radile, lipile su se stikeri i kao plakati, tako da Sina odlučila napraviti svoj stiker. Old school cool, brate. Old school cool, za ovo imam isto, ovo ću staviti na ovo ću staviti na ormar, tako da se vidi i po mene, ako mene pitaš, treba bi printat ovi kogu god treba i samo slovo po gradu na mislima, ti možda ti... Po poljudu ćemo lipiti. Ne, da ti komunalno ne bi radila probleme, jer nekim površinama ne smiješ lipiti i treba ovo po klubovima zalipiti. To je samo poklon svim ljudima koji kupe peć kao sign of appreciation, kao hvala vam. Definitivno tada hvala ti puno, lipo je stvarno super, to je baš za ovi logo, ovo je kao kaciga siker, ne? Kaciga sa rokezom željeznom. Kaciga sa... To je duga priča, stvarno duga priča. Ništa, onda ovako, hvala ti na ovome, evo, hvala Bezdanu, odličan, dobro su... Pozdrav Bezdanu. Ovo se lijepo odradili, tako da Bezdan ću vada vidjeti uskoro nikod. Kad izbaci album, molimo Boga kad će biti, ali... Ništa ovako, za kraj. Kakvi su neki, vamo reći, budući planovi Distra? Budući planovi... Ono što možeš otkriti u nekim kratkim sekundama. U kratkim sekundama. Mislim, ja sam rekao da je meni glavni plan napraviti prišike za svaki band na sceni. Naravno, to je tek daljnja budućnost, ali budući planovi su bazirat sljedeće dropove po tematikama nekako. I to mi se nekako pari najviše baza na... Tematika ili žanrovi? Ili oboje kao, ili na primjer prostorna tematika ili žanrovska tematika, znači neki drop u budućnosti će biti death metal drop, pa black metal drop, pa speed metal drop, možda će nekad biti dropove Zagreb, Split, Sinj. Promoviranje scene, znači imat će nekakvog smisla, neće biti samo 5 nabacanih pečeva odjednom, nego imat će neku povezanost jedno s drugima. To možete očekivati za budućnost i... Dobro, prije ti imaš plan i program, to je najbolje. Već sam si cijelu lentu vremena iscrta šta bi trebalo za napraviti, tako da čekujte u budućnosti još pečeva. Još pečeva, definitivno. Pa, ništa, ja smatram da bilo dovoljno precizno i koncizno. Hvala ti na peču i hvala Bezdanu. Želim ti šta više uspjeha i sreće u radu, podržavat ćemo. Kupovat ćemo, ja isto volim pečer, ne toliko ko ti, ali... To je teško. To je teško, definitivno. Mislim, znam još luđaka koji su ko ti, ali treba podržati scenu u najmanju ruku, a po meni ovakvi pečevi su, za razliku tipa možda od kazeta i CD-ova, su neuništivi, neće se tako lako uništiti. Majica će se opranja i poješće se i izblidit će, tako nešto, ali pečevi... Scena nam je sve šta imamo i treba je gura, treba podržavati, a ne odjeba. To je moje mišljenje. Tako da, to je neki ljudi guraju vanka, jebeš scenu, scena je smeće, brate, scena je smeće, ali je naša i... Ali je jedino što je tvoje. A je jedino što je, jer mi smo svi skupa dio scene. Mi smo svi skupa ekipa, svi smo tu dio scene, mi smo svi Hrvatska, Srbija, Bosna i treba to gura, treba to podržavati. Da, pogotovo mi koji ne sviram. I ja radim svoj dio u tome, to me drago. Također, ja ne sviram, ne znam svirat, ne znam pivat, tako da to, ali trudim sa svoje druge strane. Svako na svoj način u jednu ruku. I to je najbitnije. Agresore, Lino. hvala ti puno, ovo je bila jedna veoma interaktivna poslanica. Ljudi moji, hvala vam što ste gledali, bacite like, share, subscribe. Ne znam šta vam reka, treba gurat ove mlade umjetnike, ovo je tako nazvat, jer kao što Sina kaže, scena je to što imamo i naša je, kako kaže ona stara, nema predaje, borba se nastavlja. Naravno. Ništa, hvala ti puno i vidit ćemo se nekoj
vidit ćemo se ubrzo. To jest, ja i ti ćemo se vidjeti za 2 ure na domu ispred svirke. Tako da, snimit ćemo i svirku, bit će svirka kocka, ovo će sve biti retroaktivno objavljeno, tako da imat ćete priliku kuštati i u svirkama i u novim pečevima i svašta nešto, tako da hvala vam puno i kamermana nas nemamo, tako da ovi vamo da se do mene uđu raz kameru. Eto, Like, share, subscribe, Lino, da se Eto, hvala vam puno.